rwa Yonatani na Dawidi rwari urukundo rudashoboka ubundi. Yes. Rwari urukundo rudashoboka. Ariko kubera Kristo ko iyo yaguhereje urukundo, ntabwo ashingira ko umuntu ari igikara, ntabwo ashingira ko yavutse hari ahantu, ntabwo ashingira, mbese origine yiwe ntabwo ayikurikira. Haleluya. Ngo rwari urukundo rudashoboka. Urwo narwo ruba. Urukundo rwa Yonatani. No kubwira abantu bajya batugirira neza kandi hari impamvu yabibateye. Ari Kristo wabemeje. Kuko ruya rukundo rwa Natani mu bigaragara ni Kristo wemeje Natani kugira ngo akunde Dawidi abone uburyo bwo kuba hari ahantu no kubona iyo ngoma. Kuko impamvu mvuze ngo rwari urukundo rudashoboka nuko Yonatani yari umwana w'umwami. Kandi Dawidi yagombaga gukora kudeta kuri se, yagombaga kumusimbura. Urukundo rero rwa Yonatani ntabwo rwashobokaga ubundi mu bigaragara. Urwo rukundo rero turugereranyije wasanga Dawidi yari mu ruhande rumwe yari umwanzi wa Sawuli, kuko yagombaga kumukura ku ngoma. Noneho ntabwo byari bukunde dushyize mu buzima busanzwe ikintu gishobora kuza kiri buhungabanye umubyeyi wawe ngo kidefande. Ntabwo bishoboka. Ahubwo wakirwanya wivuye umuzi kugira ngo umubyeyi wawe hatagira ikintu kimuhungabanya. Ariko we yagize urukundo rutitaye kukureba kuri misiyo ya Dawidi. Rimwe na rimwe yanamenyaga n'amakuru avuye kuri se kuko yari umwana mu rugo, akayaha Dawidi. Bivuga ngo igihe cyose mu muhamagaro w'uyu murimo habamo ibintu bigoye. Guhamagarwa ni ukugorwa, ni uguca mu nzira igoye, ariko Uwiteka agenda azana aca mu tuyira kugira ngo utayoba inzira muri uru rugendo, agatanga support. Bariya Natani buriya twabafata nk'abamarayika Imana yohereza kugira ngo haleluya. Bituma rero Natani ari inshuti na Dawidi kugira ngo Dawidi abashe kumenya iby'ibwami. Kandi icyo tubivukuremo mbonye Natani yaje ari marayika. Kuko niba ari urukundo rudashoboka, Natani araba marayika, nta kibaye umuntu.